finally Roland SPD20 Pro contohnya unboxing plannya teman-teman. Oke, made in Malaysia. The design kayak Japan. Online price to 52 something, 52k, 52,000 something price to online market price, online price the offline ke agar telah kebanyakan mantap naik agar telah ke azalo 55, 56 je demanding price of kali tong layo 55, 56 orang kan tu mereka 57 orang pai tu mereka tangi yang kalau kata tangan ni bagani jarak belak kom ni bagani masuk tangan ni jarak mereka kita tangan ni baik kamu kalau kata ke 49, 50 awal hari rakyat kalau tu yang tangan Malaysia terkisah kan program bersama tomo ini bagian bisa tak pinangan ni bagian matangkan atau excited kalian nana ni bagian tangan Malaysia kalau tahu orang baik-baik naik aku jero sopo bantu kano ang bone itu kano dress lainnya tak baik kan grawui baik kan tahu hai kan mau harus kontesan semua aku unboxing kayak gini lagi aku tes kayak itu kan kita bed beli kita unboxing kayak ini orang seperti itu mana pun ada lain ke aku kira kalau ke contoh ada terutama tekan klik ini adapter ini ni company ni adapter ke 12 volt ni DC bini tekisa oke male female connector oke jangan lupa pada aku tangan ini Jadi manual mana? Aku penuh Oke. Oke, sini bisa mana 20 Pro, 20 Pro. Cinta mau tamu kita pernah ini, dia sound mana? Dia sound atau ini nih, menunggu zago kiri, tangikan. Available ani kami yang saya kono kabuza ang sini kemana headphone naka ini kita mau logo amplop
bin logio bono rekha on off par ni bagi aging ke 21 ke tam kan on off shinjak nai dong mani pia tabu ke slider on off bini DC mode DC je power ni connector DC oro connect nai oro tai sen ke foot switch aba agi to 20 tongo foot switch obong ke MIDI on ke MIDI connector MIDI oda ko obong ke MIDI connect khai mano ta punya ke external chin trigger input khai mano chung oda tom use khai mano hi hat ni hi hat ya ni snare ni je kono chung je instrument ada ka tamani abone external chung ta ke sa instrument namani oro daja nai ta inge hi hat control chini hi hat ni o ha ke chini rezak facilities about 20 ka chamo botong ate chini obong ke memory USB ha ke 20 obo kri 20 x otong pia 20x by 20 or no combination ke snamjaka over 20 pro by 20 ni combination of 20x by combination of snamjaka obong ke USB memory obong ke chung je ni over 20 pro data tomani on data obong ke sing save khai to mano pia chung bo orne hoi tamani am biko gya pia ke obo just chung chini or je data tomani obno save khai to mano disi syntax na pinai obong ke mixing chung jaga mixing tongo obor to left right output input a jaga bathanai chini volume magin haina same 20 pro 20x 20 वो सेम अब है नोट रखा फोन्स आगे नहीं के फोन्स एक वो फोन्स गए अब 20 है क्या ना सिमिलर चंगा वो है क्या ना मांगा तब वो कैसे ना वो यहाँ ब्लॉक रख सकते हैं बस वो बटन्स का संख्या भी बटन्स नहीं वो चंग किट मन का और किट लॉक o jaga log bu khai tong mano chung je srai ro ano rinya kari hani purun param jate nya tei obun log khlai bo chung kamai mano tai ki sang kai chung tabu oro tamo slai jakha buttons kabuma slai jakha 20x be kisa solai ri reka pia 20x be solai maya kintu 20 ni ke to bele different kai reka wahinga ngai chini ora alada switching khamai kya aging ke chipon te ta ora simisi tong wayo pia tabung ke tabung maja gereka agi ke change khemani yang side or right side mangsa phayo jata right hand ro left hand ni bagen ka for different tong tabung ka highliya 20 pro aba hagen reka 20 ro page change khanya ke plus minus jara debrani bangai debrani ke yang bo kacharo nong nai yang change khemang ka yang bo jate stick ti samung khai tong manai ad jara yagrani bangai ke yang stick ti samung khai tong manai hai keno change khai tong maka abun bageno bono kasaro roi jotani bagan subida klai hai ke kasaro change khane bagiri kha ar tai to on mani pura chungprung nai oro to instrument se tong agi ni hai keno type layer main sub mfx tabuk ke juda kereka obono katal theba jakha ambience mfx system keychain obromo kisa katal save exit enter sengabo tabuk setting ni bisingti kurang plus nai je norok na ro manual kaisa manual boyman ka rolani company ni chung tabuk abono bo klogoi bini manual book tamo sujak tong abo bo kisa narena iko rolani bini picture manuals owners manual निर्देश पुस्तिका अब तो बुझिलिए जापानी भाषा अब तासे परि तो फनाले मांगला खा रंदी जों तो अरता मति निता इंस्ट्रक्शन जाखन कंटेंट जाखन abrok chung electrician ita using the unit safely abrok sijak tong important notes sok sijak tong overview of the page aba herok sojak tekong creating a kits namna ro performing panel description attaching to a stand tam khane abrok sijak tong recalling kits in specific order
creating keychain tam khaina nang specify the pet sensitivity pin sensitivity rok nai mana error message tar shooting buma connecting khaina rok abo nok jak nai ta tai tai mang ka ka pone khaina mang la ta pi ko cha rok nai tam main sa ama hero chung nai o ne hoito no chung boy nai chung chini kono no semano chini boy nai chung baik ke senam nai ama heno chung senamanan chini bank rock dan sama bo nai di pair 1 pair 2 pair 3 pair 4 ini baik ke koro divide ke senam rega tam chini sinjak ta ya koro no prisa obong ke to yang utama ta jak nai bo jak utama bunti jaga chini tam jack hab abrok nok jak oke bele hambai chang chini manual book to chung nai lekha manual book ni ya bolo chung tabuk chini pet bahike on bahike punya abrok book na thanglai chini ta chini pet no bahike na lekha ne hambai padi ke chung tabuk chini pet ready no electricity be connect ka pia tabuk chung mono connect khalai gen nai pia mo ya bro ang ka jok sang sumo ang ke hai se chung bono ke no tamil lekhna ri mangla ka tangai ke ani sound sufficient kri no puila no video start na sakna sai rekha chini aun je sakang ga chung kisa tabuk no on khaima sim pan phone mani sai jom nai na din no on ka tabuk slide ke mai sekarang kita menari sini display double raza ka bahiki corona nokha nadi rokasa display tongo abun chini plus point on jago pro ni advantage corona abo kasa display stong tangbono takisa tong nai abuna chini advantage nadi tai joto jagan light chini tong nai ko chini light chini tong nai enggak sih jeng tabuk setting roga corona nok lai ulo jeng program performance ya baca kalian di bawah pro jeng clash nih kata video taman function kita kau pro baca ni rolan unboxing kemana rolan SVG20 Pro no unboxing kemana no kau cuma kemana nokha jadi kata video tentang ya bu jadi orang tu kata Petrok sampai senamnya bu cuma tangan balai hambai. Tapi channel no subscribe, bell icon